Ay, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't keep up. Exo member how hi Christian da uvekan niya masi an leader ber suho ero Buddhist ni India rama aron zinchumin Buddhist ni thu ama ngei na soyani chen kale leite hi Roman Catholic niya chen phei chu Pope John Paul II le Pope Francis de muturin azin fauchin le hi Chinese ani awangin Buddhist ni ringan tam ema masi offense tlun tak tak te chuan Roman Catholic ani thuan soi masi ama tak hi chuan hetiam lampang hi chu engma chiang takin ala soi lo kai hi chu achung te achang to a Roman Catholic ru tak ani to sa shim bok Chanial dio sehun te ve thung hi chu Protestant an nia sehun phei chuan ngun raubik mai pakhat ania chunguna chuan Bible chang a in chukai bok tin a in khom fo chin thu a soi bok ani Chanial po a in khom tai ma hle a IG live na vela po a in khom chin thu hi a soi fo to a pathian thu angai thak chin thu te a soi chin ani Protestant chung kwa changa selian nia ama hi Protestant ru tak ani bok Protestant kan ti hi Presbyterian Caution nen thumun rengani BTS hohian engsa khwangyan zom ti hi chiang takin an soi ngai lawa hetiang lampang zo na po hian dong ngai chuang lo masesha theichin a kom sang ni som panga khan an leader ber RM chuan Christian chungkwa changa selian chuania mase pathian omring lo mi ani thu a soi suga ve thung chuan sa khomo mal anei lo thu japana azin chumin Twitter kal tlangin offense de ashila mase mishing pakhat ve mai ania amangan lai le bedon chang chuan pathian ne na achong chai ve le top chin ti na soi tel bokani BTS fans tilan sha chak chu BTS vi hian engsa khwangya zom ti ania a chan na chu ama nge in sa khovon bi ka nei lo thu soi chuti rualin 2019 festa a BTS vi hian sa khwana lampang chungchang a soi chhuaka arin dan le Christian hawina kan rin dan hi join ang da urengani pathian om arin thu soya wana angel te pu an omarin thu soi bok tin ama po hi achong chai tam hliani mela fan meeting na vela po offensive hena achong chai fau chin thu a shil to bokani tin a playlist ate po pathian la om ve fawa a ben du ber de zinga mi chu Christian Ben Hill song te an ni bok alandan chuan vi hian kaushane mo pol han zombik amo sa khwa han von bik anei lawani mela wan om pathian chu aring ve topani Junko khian Sakhuana lampang chungchang chu engma la soilawa ma se offense te chuan chu an chachak viau si chu wangin a background an chui chan sakta chuta Junko khi Caution School a charchar a local chin ti an chita a school kalna ason poin Caution School a zel alu ti sha chwa anitani tin chu mai ala nilawa offense te chuan chi zokin an chui le a chuta Junko school kalna china chuan cartin Bible zirna class voi khatal nei chin alo ni le zelani tin a classmate lui anga insoite po in Junko khi Catholic ani an tibok mase chuti rualin ama chang chuan engma rin na lampang chungchang soi chian ala omlo Jimin po in engma arin na lampang chungchang hi su ala soi big lawa masiani po Christian school a hlir akal chin ti shat ania jin ero engma han soi turwa ka omshan law jeho phi chuan ama rin na anga top thua soya sa khovon bi ka nei le nei lo po soi chuang lawani ama bag rin tura nei lem lawatia chuwang tak chuan jeho in ti po ani atibokani G friend member how he Christian da uvekan nia Roman Catholic Caution bel pani an oma Yuju le Sinbi ti anni Yuju Catholic ming chu Angela ania Sinbi chu Esther ani tin ion ha yerin le umji te hi Christian ani bok so one ero engma soi chian aum velo Girls Generation member zinga Yuri Tiffany Yuna Hyoyan Suyang le Syohyun te hi Christian vekan ni ti confirm ani to a Girls Generation achanga bangta Jessica po kha Christian thawani masete yan le Sunny te ero in anrin na chungchang chiang takin an la soi chuak velo masete Tiffany hian stage an perform do na piangin an chongchai ma support zel ti chiang takin na soi to a tin Tiffany phe hi chu Kpop idol zinga Christian ani thu soi chuak ma support ani bok abel pahlui ni khun ngei poin arin na nge ziale pathian chi mi ani zia soi to boka tin pathian thu soi na tur big group chat mun mi anti dinania ta chuan Tiffany Hyoyan Yuna Suyang le 21 ami minzi le Super Junior mi siun te po antel bokani tin Tiffany Yuna hian artist an ni to nuwa po Bible zirin hun an lamang fauchin
21 a hi chuan an member chuak masaber minzi hian Christian ni thu asoya depression awanga abwai na le man in ti hlum du naril ruwa puta pianga ama hnem tu om chhun chu Bible ani ati pathian khongaina awang chawin hun har sa tak tak aton tekha apal tlang thei ti in soibok tin minzi ti lawa hi chuan 21 zinga Sakhuana chungchang soi an om shan law mi te chuan CL po hi kethlik ani an tia ma se ama chang chuan engma thu chiang om chuang lawani 17 grupa chuan Joshua Hong hi Christian ania ama po hian asoi jing thokhat viau bok tin America rama umlai po in kaushan zai po la te atel china kaushan vela point mang viau bok ani tin offense te chu Bible chhar ve chin turin ati boka artist ani na hi amang changkai ve viau bok ani fan meeting te hi alo mang changkai viau chin ani ome Joshua ti lo hi chu 17 member dang Sakhuana chungchang soi chuak an omlo Icon group member zinga chuan Bobby Jinhuan Junho le dong hiak te hi Christian ania Bobby phe hi chu biakin lama atal tam hlea ariak fo chin boka tin bena te potel china asoidan chuan biakin lama atal tam awang chawin musical instrument athiam ania tia tin dong hiak po hi apa hi pastor ania winti survivor show atel lai po khan a teammate te chu inkhom turin a shwai fo china tin an kaushan po ama support turin atngen nge bokani Jinhuan ve thung hi chu anu hi Christian ru takania Jinhuan po hi anu in Bible chhar tam hle turin acha fo chin ti interview na chuan soya anu chuan pathian bak bel tlak tak tak an omlo zia cha anun fo chin ani ti an leader Louis bi han bin tia shat po hi Christian chung kwa changa selian chu ania masia ma zo khan sa khovan bi ka nei lo thu soya masia chongchai china tu emotalina chongchai na chu an ngai thak sakaring ve top ani Twice group hi member pakwa omna group ania member pali bakin anrin na chungchang an la soi chuak lo nayan le da hian te hi protestant ania mi na le cheyang hi catholic anni cheyan catholic ming chu Katarina ania mi na chu Sharon ani Blackpink ka chuan Rose hi Christian ania ama point soi fo chin Australia omlai point kaushan zai pola te atel china kaushana point mang thei hle ani Korea omnuwa po trainee ni ilai mo artist lar takani to nuwa po cholnia piangin ala inkhom zia chin Lisairo Buddhist ani thung Jani le Jisu te hi chuan engma an la soi chiang ve lawa ma se Jisu hi chu Rose hian inkhom turin trainee ni ilai chang to in ashwai tel zia chin ani Super Junior member zongjong hi chulti lo chu Christian vekania biakin sakna po an ben an volunteer fo china tin an ben mingin poisa te po an pe fo chin Joyce Wan hi Protestant ru takania Bible zirna skula te akal fo china Sonia Shidemi Tiffany nen Bible zirin hun an mang tam dun hle tin artist ani nuwa po kaushan thila alazin chuak ring chinani CNN nan komna Joyce Wan chuan missionary ni ka chak thei hlea ramdanga oma missionary na tho ka du china ma se hetian artist ni chungin missionary na alo tho thei reng boka chu a thei ti ka chiang hle mai artist ni maila karinna adak pha chuang lawa ka platform le ni na te chu pathian tan ka mang thei ani ati tin a social media account vel po mang changkai khop mai pathian thu soinan an mang chin ani angai dan chuan pathian thu soi ngor nilovin midang puite hian pathian rongbol na vek a angai boka chuwangin UNICEF lama po member ni turin a in pe boka mire thei tak tak puin azin na sa thei hle ani concert na te po hian pathian hla sa fo china tin ama hi mi hausa tak fapa nia Korea rama chuan a hausa pol tia soi chin ani ama po hi a hausa shimshim boka artist lotling tak ania a hausak na te chu pathian ram zaunan a mang changkai hle ani tin siwan hi achong chai na sa emema khoya pom se chingchi inemo kuninemo kutsuin achong chai le top chin ani an member zinga pathian omring lo om chhun hi chulpo pathian thuwa shil na saviaw ani mai thei ma se hi chul chuan siwan hian engtin pon pathian thu min shil chin ma se ka tuina zong ani ve thlot lo ati ni Big Bang member zinga chuan dei sang hi Christian ania ma se arin na chakto ngai lo ti na ma kha chuan soi chin kumsang ni som pakhat kan akar le scooty pakhat anin suwa scooty khal tu jok chu a thi pha nge nge ni chu thil thlenga wang chuan dei sang chuan depression serious takani pha nge nge a sual ngoi in shot na lian tak nen ma se pathian lama har tharna ani pha ta ni asoidan chuan pathian thu ba gen min hnem theilawa ka vek che pani ati
thil thlen hnuwa biakin lama a hun tam zawk a hmang charchara biakin sak thatna lama te pawh na thok tu te apuina sa em bawk ani dei sang ba ka hian te yang po Christian ani a Christian ani thu hi a social media account kal tlangin a soizing hle ani chongchai hun bi po anei thlap boka a chongchai hun thlen to chuan dressing room a omlai po ni se emo music khut hun na kara po ni se chongchai mai thin NCT group a po hian member tam tak anoma ma se Mark Lee le ten chawin anrin na chungchang hi an la soilang Mark hi Christian ni a award na lom thu soina anei apiangin pathian ne na lom thu soi hi a mai ngai lo tin a member puiten ero Buddhist ani thungani God 7 group a chuan an no pang berbem bem hi Buddhist ania tin yogyam po hi Buddhist ani boka anu hi Buddhist ru takani Jackson ero Christian ani a lom thu soina vela po hian pathian ming hi alam ri fo china tin an group IO po in an album tharan tlang zar chum po in pathian ne na lom thu soina anei ani member dang ho hi chuan an rin na chungchang hi an la soi chhuak lem lova chu wangin chiang taka soi thei an omlo SM Entertainment singer Swan Vor Korea rama po singer hlotling le lar pol tak bawa hi Christian ani a Catholic ru takani a career le larna chu amang changkai thiam hle a ko shantan le pathian choi moinan amang changkai thiam hle ani a fensin he na pathian thu a soi fau china mi beidong tak tak te po pathian thu mangin anem chin rampo na po tun thleng hian ko shantan alazin vereng bokani actor Park Bogam po hi Christian ni a Jesus Center Church at Solnia piangin lo theilo na awanga akal theilo ti ani ngot lo chuan pathian thu ngai thaturin in khom chin Jesus Center Church an pastor Licho Siak chuan minga saksak nge a tin apian limin Park Bogam hi adam chuak zo lo chepa pastor Licho Siak chuan achong chai sakta a adam le tamai ni an soidan chuan Park Bogam anu le pa te hi Buddhist ani china ma se an fa pachunga pathianin pastor kaltlanga thil makati an mu meu chuan Christian anin letani an ti ni Park Bogam hian Jesus Center Church in khom china wangin le Christian ani awangyan soise hlo na sa thei hle Christian tlangwal ti taka Bible a chiar pe emema Bible hi akeu pe hle a je chatak anei boka fensetan po endon tak taka khosa china ni a mel chat mai pi alama anung chang chatak awang hian fak a hlo thei hle ni Heng group karon soilan tak te hi Kpop group lar zwalania Kpop ngai na lem laute poina an shat ve pol tak ani hloma chuwangin Heng group te hi karon soide ubi kani anni ba ka hian Korean actor le actress zinga chuan Park Shin Hye te Rain te Kim Soo Hyun te Park Bogam te po hi Christian vek anni